سلام، خوش آمده به چینل تک تیوی. امروز ما در کله پشته در شرکت آیبریت هستیم. امروز قرار است که اینا در اینجا برندهای مختلفی از موبایل ها رو دارند و امروز قرار است که ما با رئیس این شرکت ملاقات داشته باشیم و همراه اونا یک چند سوال داشته باشیم. Thank you so much for visiting us. I'm Jawad Akhtary, director of the company. We are basically running here two brands in Afghanistan. One is iBRIT, which is a mobile brand. It's basically a British brand running in the Middle East, and we are sole distributor here in Afghanistan. And another brand which is PhoneTech, which is one of a kind of high-tech mobile repair service center in Afghanistan. iBRIT, it's an international brand. It's a British brand. Running in the Middle East, in the countries like United Arab Emirates, Lebanon, Egypt, Syria, and recently we have opened its franchise in Afghanistan. The company is providing basically high quality, low mid-range prices smartphones and feature phones. The quality is basically very good, and it's providing you the features of a high-end smartphone with a mid-range price range. Regarding its warranty, which is a bigger concern in the market for anyone buying a mid-range mobile device. So in Afghanistan, we are providing a 2 years warranty. So you don't have to worry, the customer don't have to basically worry about if he's buying a mid-range mobile device. So he should not be compromising on the after-sale services, which he will be getting a very efficient after-sale services on any location of Afghanistan. The other branch, another brand, which is PhoneTech, it's basically a high-tech mobile service center where we'll be providing repairing services for any kind of mobile brand. You can name it Apple, iPhone, Samsung, Huawei. We are providing all kind of services for repairing of smartphones. You can name it from the repairing of refurbishing of the LCD screens, replacement of the batteries, or also we are providing unlocking services for the iPhone. And we have initiated the services for the last 1 year in Afghanistan. And our major customers are corporate clients and female customers. Basically, the female customers were previously having concerns that they were reluctant to provide their smartphones on unprofessional service centers. Here we are providing them a professional environment with the feasibility, with the ease that they are ensured that the device that they are that's under repairing, they will be highly secured. The data that's under the device, it will be secured and it will be not leaked, something like that. And we have seen a very positive response in the market from the female perspective, and the majority of the clients, they are really demanding us to open our franchises and other locations which is more feasible for them. So we have initiated our second branch, which is in Javeed, Pashtun, and meanwhile we are also planning to expand our franchises in other provinces of Afghanistan. ما کارهای تکنیکی خود پیش ببریم و مردم که هستن یا کارمندا را که ترین کنیم که دو که هستن تکسا را که ما که هستن جنجال میکنن و تکسا را که هستن پایان نمیکنن و همچنان در حصه گمرکات که هست وسایل که ما میاریم چون نو هست در افغانستان اونا کدشان که هست وارد نیستن بلد نیستن بر ما که هست بسیار زیاد جنجال جور میکنن تا که هست ما یک مدت که سپری میکنیم که تا که اجناس ما از گمرکات بکشیم و اونا را قانع بسازیم که این اجناس واقعا که از به تکنیک موبایل استفاده میشه و او را ما به استفاده بگیریم. اگر واقعا ما براتون بگویم که از موبایل یک چیزی است که خیر محرمیتش که از بالاست و در عرصه اگر ببینید که سیاسرها تمامشان که از موبایل دارن عکسایشان است دیتای بسیار محرمشان که از موبایل می باشند و چیزایی که فعلا تکنیک که در بازار موجود است لب سنترهایی که در بازار وجود است اونا پروفشنال نیستن و اشخاصی که در اونجا کار میکنن اونا هیچ نوع تضمین از دیتا یا از موبایل که هست خانم‌ها که هست وجود نداره در اون کسب. به می ارتباط از وقتی که ما مثلا فونتک که هست فعال کردیم مشتریای ما که هست یا کسایی که پیش ما که هست کار میکنن خانم‌ها که هست وقتی میاین اونا که هست 100% تضمین دارن چون اینجا یک شرکت هست و به حساب استاندارد که هست موبایلشون که هست ترمیم میشه و از لحاظ که هست دیتایشان که هست چیز باشه
سیف باشه، سکیور باشه که از برشان خاطر جمعی داده میشه. به می ارتباط که از خانم‌ها که از بیشترین خانم‌ها که از پیش ما میان بسیار خوش هستند و خدمات بسیار سریع است اینجا که حاصل میکنن. با خدماتی که ما تصمیم داریم در افغانستان چند نوع خدمات است. یکی است که ما تصمیم داریم که در افغانستان باید هر کس باید اسمارت فون داشته باشه، چون از طریق اسمارت فون ما فکر میکنیم که ما هم دیتا را هم نالج که است به هر قشر رسانده میتونیم. با مو ارتباط که است کمپانی آیبریت که است تصمیم گرفته که به قشر که است که مثلا از لحاظ پولی که است مشکل دارن و نمیتونن که از اسمارت فون بخرن، که از پول گزاف پرداخت کنن، ما بر اونا که است یک تصمیم گرفتیم که با سیستم اقساط که است ما برشون موبایل ارائه کنیم که در قشر که است هم مسئول بوده میتونه، هم که از کارمند دولت میتونه، هم کارمند کارپوریت بوده میتونه. اینا که است از ما که است موبایل با سیستم اقساط خریداری میکنن و با مو حساب عاید که هر چقدر که پول که است ماهانه میتونن امور پرداخت میکنن و یک خدمت میشه بر اونا و یک دسترسی پیدا میکنن بر موبایل و همچنان که است دسترسی که است به تکنولوژی که است پیدا میکنن. تشکر بسیار.